Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nalamsa dizigula dose diri na vijana wa Kizigula Howeri. Fazina ni mie Muya Ramazani Muya, fazina Dautani Majawe. Ni mgombera chiti cha vijana cha Wazigula ndani ya dunia yose. Na mombe ya nimbo ya ni munihe sauti yenyu. Na mombe ya mbani munigombere kwa sauti yenyu. Ni mgombera chiti icho cha vijana cha Zigula mjima ndani ya dunia. Wazigula hivyo mbanyize ba Zigula detu dikalahasi, Zigula detu difa, chaunga chino le Zigula detu kulanga, chaunga Zigula detu divigwe, wa vijana wetu sauti yao ilawire kwisi. Nagamba napata chiti chino ama napata majukumu ya noseveno ni kugombera. Nasola hatu ama nasola balani kwa vijana wose ama kwa Zigula dose ndani medunia digaluke ina connection ama digaluke wa vijana wose ndani medunia wakulonga Chizigula naho Wazigula sauti ya yuki mwenga chikaule umoja wa vijana, chikaule umoja wa wazehe, chikaule umoja wa kina mama, chikaule umoja wose mpanda kwa siasa ama kwa organization za serikali. Napata chiti chino kugombera kazi yo kungantoze eza muyoneremo, lakini usavina la vemfofanozi mdodo nigambe naunga munigombere kwa sauti yenyu, naunga munigombere kwa chilonge chenyu. Sauti yenyu niyo ni dahe kuna viza kwise, sauti yenyu niyo ni dahe kulawira kwise. Hausavina mdani me estate tukuishi suwe ama mdani me kisima usavino wa vijana wana connection, wa vijana usavino wafungana, wa vijana usavino sauti yao yivigwa, wa vijana wengine mikutano mdani me serikali. Nagamba napata chiti chino che dunia mzima, na muone dunia mzima wa vijana wa kusauti yao chinure kulanga naho inshallah na mombeani munigombere na sauti yenyu Wazigula nyose muhere, na mombeani sauti yenyu munigombere kwa kunisagula mie inshallah munanisagula naho kazino sevino kutozana na chila bajibare wa hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.